Vite. Fresh man. Makuru yawe. Sawa. Ahorahe? Ndahari. Uragenda ukipoteza. Kugira ngo mumumure nyine. Mami yo kwisabageza mwana bite. Uzanye bikisi? Inkuru nziza. Okay, reka zana agatebo. Gira bwangu. Ngaho se bana. Bite se Dodo? Fresh. Umere urabizi. Ndaceka. Ni kwa kundi tu. Ibintu by'amakonjo pari gusa. Bana ibintu nk'inki kabisa. None bitaba kopera bajya bazinyorereza. None. Uravuga iki? Bana si kwa kundi se. Uru rutabo ni rushasha? Mfasi rwana nese. Yenda hindura man. Yemora mpindura nabo ngiye nguma mu bintu bimwe nk'ibi. Araryoshe pe. Yazahita yingabira. Ingawuse. Vuga reka kurigana ijambo. Ngenda harije. Kuri ya gahunda bana. Ufite gute? Ni kwa kundi tu. Yagese nabigenje nabi se. Ahubwo baza numire kamwe ndumva icyaka. Nta kibazo ariko korayo kwanza. Mutari koye. Umwana. Sige dusukuma kuri ntuza bana. Mfite umwana. Uyu munsi urampanisha fresh nta nabyinshi. Oya banza. Umwana wo bikari. Ngaho se bana ariko gira mwana nawe gira. Pisha banza mbwi. Harabura iki sama? Harabura iki? Vuga neza. Uya ni kwa kundi kutwe tubikora ariko nawe bari biri. Amfenye kintu. Grozane byabende ngo nabyo ngo. Bikangaye. Ubaza kugara kuri telefone ishaka kitanyishe. Wawe telefone. Turabikora ariko. Uko ndakuze rero umuntu wawe. Ako bana kigira bakaruraje mana. Kiravuba ariko. Nokine. Kabizi. Nana gutwekeje nzane ibintu by'ubu. Kata. Y'ubufarsere budafasha. Ariko mwana ni hatari. Ntegerezwa mva mu gitanda. Ikintu cyambere sindasohoka. Kuri yaje. Tia fresher. Bana. Gonga kirungo. Ahandi. Urabi. Bana ngaho se. Reka mpamagare. Shadia. Nika kureba singwa nimero tacirambwira kuri kuzamura izo singa umusanzu. Shagira vuba mana. Kuzahamwe. Kari wete ndamunyene ndabafite. Ndabizerera. Bize nka stock. Urabona nazanywe n'iki ariko nawe. Tinga kontinere y'abakobwa. Nano kanyicisha ibintu by'amatsiko mana. Kira makana. Ako kankire mwana wana. We nakora umuti. No waza kunyishira mwana. Ni kubera yana ari umuntu wanje. Urabizi unajua mimi sichezi. Abibonye kasi yuzi telefone shasha kuzikoresha 08. Sawa. Birinda bigikorera. Bana rundaho mwana. Sawa. Bara nibicamo nzakubwira we gusa. Umbesha. Nizere kuzafite kuri muno. Kwa kundi. Arakoze. Icyo mwemera ndende. Oyakoza kuko nje niwangisha. Mucho. Warako. Allo? Shadi bite mwana? Urakomeye? Umva we. Uri tayari? Uri fresh nyene? Nizere ko atabyo gutinda ngo uje muri douche. Nakure iki? Oya. Uva utakina. Utazana ubugoryi bwawe. Afite iki kwanza? Ibyo nkunda ntabyuzi. Afite l'argent. Wow. Yego. Ari ponye byatari. Wow. Nuzana bwa bugoryi bwawe. Oya sha. Ushobora kwerekana naguhamagara. Oya ngomba gucana ku maso sheri. Humura. Ukasama ukaje baje. Nta bintu by'imikino. Nta bintu by'imikino. Sana ubugoryi bwawe ngo wasame. Afite ikintu bita ponyo. De l'argent. Ugoswe urimenye nage cungiye. Sawa gira vuba.
ya bite fresh bana ngaho bana ni hatari kagasha bana kaga tipete lulu ariko zibite indera isoni bana ariko bite byawe ngira bana reka nkubwire rero gahunda ni gahunda bana karakajyama kare karyoshye ariko kagira isoni urisikia butamu bana karavibura byatari ariko umva utare ndashaka ko imyaka mike ngira ni komande nta kibazo reka manje mitana nabikemura bana ngira je ni komande sinakubwiye se ngiye ko nkorera imbere sinakubwiye se nzagukiza ariko we nico gituma nakwemera umwana waho uzashaka marayika nkukorokereza hajya nyiri wanje kumamagara muzanira umwana Imagina ko ari menshi. Akajuga niki. Kalikuwa na utamu jamani. Tulisikia. Kwa nyama nono. Toto. Aboretse uri murankuma ariko we kubitije wowe rigira vuba. Ariko umva mwana. Samene ndundi wonumva ko yipangira gusa ariko bitebye. Tuza. Samene ndundi umwana mwibidumba. Apa. Apa ni rare na madola nta manyarwanda bo ikibuza se ni andola eba nuko babimeze ndumva ari ibyo rero ubutanyira ni kwa kundi gato kisumbiye gahunda ni yayindi nyine ubwenge nje nakubwiye ni dola abana ari hot dola nta kibazo bana abanyarwanda ntabwo bompasha amafaranga nari nubona buri wo muno gukina na dira ako mwana nukajya ba mekanike mwana Hello? Oui. Vite. Ni byiza. Ko watinze isaha dore imaze kurenga kabisa. Ndagusanga hese. Urabona umanuka ujya za mageragere hariya? Hamwe bafungira abantu bakoze ibyaha. Urahabona. Wowe nugira hariya kuri sine ubwo niho tuza guhurira. Mapineri yamaye nimero yawe ariko ntabwo ndamenya uko mwitwa. Nagira ngo menye n'amazina nzinyazi. Sinuza se si Rudove. Inde? Rudove. Okay. Ubundi bavuga Rudove ko mu gitara ko mu gituvuga Rudove. Yego. None se ubusanzwe mwishyura gute? Yari agakukamwe agashoti. Ubwo ni nk'ibihumbi 15 hari ikibazo se? Nta kibazo. Ibyo kunywa n'ibyo kurya ni ibyanjye. Hanyuma ijoro ryose ubwo turakuba kabiri. Tumva munishyura make. Ariko umuntu yanayongera usohoraga. Nta kibazo ariko, nta kibazo. Saba. Ubwo ndaje none hatuvugana. Fata akamoto we ntugire ikibazo ndakishyura. Ndaje nta kibazo turi kuvugana iminota 10 niba nkugezeho. Sawa. Sawa. Aho mwahereye mushuka abana b'abakobwa mubatera amada batagejeje igihe mubanduza amasida mubicira ubuzima bwabo bikanze mbateze polisi byanyu byagiye ku mugaragaro. Hello? Mwiriwe. Kuri polisi nari mfite ikibazo babashukanye babashuka abana b'abakobwa nababonye abari kunshuka bashaka kunsambanya kandi ntabwo ndageze igihe ndetse banyemereye n'amafaranga nagira ngo mumfashe rero ubufasha bwanyu ndabukeneye. Yego cyamye ndayifite mfite rikodi. Yego ndahaza aho bari. Hari umumama bakorana yitwa Mapine nawe mfite rikodi ye. Yego murakoze. Mwahereye nta n'isoni.
nk'ibi bigoryi n'ibyana kuri mwebwe mutagira ikinyoko bitese mwiriwe neza ni wowe Rodove none watworohereza ibyo tujye kukubaza banyita polisi Abeli nitwa polisi Alpha uratworohereza mu byo tujye kukubaza uyu muntu muraziranye kutavuga ntabwo muzi ntibigaragara ko hari umwe wamuhuriye cyangwa muzi kuri rwose ndagacika ijosi ntabwo muzi bagacika ijosi ndagacika umutwe zana ya telefone turayinga bya bindi batwumvishe bigabo nk'ibi ngibi kuko baza abana mazina yawe yitwa nde nimero yawe ya telefone ikanga gatwo izone ikoringe tureke gira nayo tubwire twumve ko isa nkana yari twari twanditse ni ikanga nimero yanjye ya telefone barese ayo makuru hari icyo urabona umanuka ugeze amasaka yari bamwe bafungira abantu bakoze ibyaha umuntu uramuzi atari wowe iyi nimero irimo ihamagara ntabwo ari iyawe yahamagawe ntabwo ari iyawe iyi ntabwo ari iyawe iherwa na 85 witugora iyi nimero ni iyawe ntabwo ari iyawe tuyihamagarire ariko gifite n'agasuzuguro hundi tuyihamagarire tuyihamagarire nimero ntabwo ari iyawe ndumva ibyo ari byo byose ibyo ari byo byose nta muntu wahaye gahunda mu kanya ntawe iyi telefone ntabwo ari wayihamagaye hari n'undi bakorana bita mapine niwe wamaye nimero ye mapine siherwa n'icumi mapine ngo umufate telefone nawe umuhamagare adusanga hangara iyi nimero ntabwo ari iyawe bashaka kwangiza abana sasa rero ushobora kujya imbere tukagutwara afandi rwose ibyo ari byo tugiye oya afandi ntabwo ari ngiye shini yawe uri ntabwo ari ngiye rwose we tuza nta soni wowe urarwanya tuza we kirekure haguruka ibyo urimo urabizi mwirwa muhotera abana haguruka hangana n'umwana wawe isaza kingana gutya ushaka kujya imbere tukagura Jinga sai zana telefone zana zamura telefone ariko wakira reka nyiracyo zamura telefone